Anigyee Kasee mu no enyumtoni badana Amankwah wasan kora eyosofo na afi bi adwumedi a woye celebration of his grace no de atoso dunsia wo de ahyehye so dwumedi na se ene ogina so de to mabuna afi no wura nwumto mu enim se wo mo emma won botaye enye Kristo no onya ne mu agidie esi no wante menka bie mu a medin e de ekwia echa oyi akwan makara mu adamose wa afi bia concert a Amankwah ede hyehye so wo man Ghana mu no ne mu arehemu. We celebrating Adom. Adom no bebre na beba also. And from day one, Adom no celebrating. And Nyankopon in his own way and in his own wisdom always make sure say the area biano eko ye maye. Challenging, but every year we are able to see it through. Enyom to nyame na dema. Mo bia mpepre ne ho. Obi beka chose shortcut bi oba binti yenko ha. One day na don't kwa kotwaso enti na gospel na ye dey won si o say ye no eno so won ne style enti entade hyemu ne wo kasa yemu ne niam bi esi a obere na we ni we bi fi ne ade no ne nyina no as a gospel musician I don't think say e ade a wo say wo don ho jim. As we avail ourselves to God, no, the anointing we need to do what we need to do.